Wadidaw, lihat teman-teman, itu sepertinya ada tumpukan kerikil. Wadidaw, coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Kira-kira di dalam ini isinya apa nih? Wadidaw, wadidaw. Wih, 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 lihat teman-teman. Wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Wow, mantul. Wih, 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 mantul. Coba kita lihat lagi. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Wah, ternyata sudah habis. Wadidaw, coba kita lihat yang ini. Wow, mantul. Wih, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wih, mantul. Wadidaw, ini ada ondel Pak Jarwo. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel si Seram. Wow, mantul. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel si Bibir Merah. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw, kita cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, mantul. Ini ada ondel-ondel Pak Polisi dan Bu Polisi. Wih, mantul sekali. Wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak RT dan Bu RT. Wow, mantul. Wih, wih, wih. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wih, mantul sekali. Wadidaw, ini ada Upin dan Ipin. Wow, mantul. Wadidaw, 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 lihat teman-teman. Wow, mantul. Ini ada ondel-ondel pocong berwarna oranye. Wih, keren sekali. Wow, ini ondel pocong berwarna putih. Wow, mantul. Wadidaw, ini ada ondel pocong berwarna pink. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel pocong berwarna hijau stabilo. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, banyak sekali. Kita cari lagi. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, 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 mantul. Ini ada sapi yang suka berjoget-joget. Wow, mantul. Wadidaw. Wih, 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 ini ada permen Yupi Milimus. Wow, keren sekali. Wadidaw. Wadidaw, wadidaw, ini ada permen Yupi Burger. Wih, mantul. Wadidaw. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya.